tulikuwa tumejitolea tufundishe wa vijana hali ya kufanya biashara, kuanzia kufungua kuregister kampuni zao, vile wangeweza kuwa wanafanya biashara na makampuni, government departments, parastatals, na kama vile mnajua serikali imetenga kiwango kubwa ya tenders au government business ya 30%, lakini hawafahamu vile wataendelea na hiyo kazi. Ndi umwe wa anake aria maretetwo guku training nigetha tuke tuthomithio uhoro wigie na maundu ma biashara. Ngoda kuga ni ndakena muno ni undu wa training iyo twekwo, tondu ni twathomithio maundu maingi megie biashara, twaheo ideas cia uria mundu abatie kwanjia tundu tungi kando na gutegemea mawira maria makwandikwo. Ni hakwa ni mwenyewe ngoda kuga thaa ici ndauma haha ndirathi kwamba ku implement idea ngoretwo nayo ya kuiga biashara. Uguo no njokerie organizers a initiative ino ngatho muno ni undu wa gutuhe ugi ucio